Ni bwega muno kiriwe nyao tuthingatirite kiri mitandao kinande Facebook at Meru TV Kenya Live na YouTube. Thank you very much. Na riri nirie gita tukaithira amu tukimurika ibae tumuramure gatheti atutegere ni yepi yethirite ya kiringa biongo bia nyomba cia nteta ndigoroni Kenya. Bita wakabwe mutharimi goko ni Meru TV gita na mbere gucionera mwanya gitari aria mambura ja thigonko tutegere uthibwanga thiti ya The Standard najo ninkirano yagi kabila ntere cia Transmara na aria baba ingi batete uturo bwao kuringana na riboti rasmi mugwanja ni barikitie gota uturo bwao kirinkujanio cia gikabila ntere cia Transmara kujanio shidete igitana mbere na nkiruki ya anto ngrijire ni barana ndi bathamitwe makwao kana nja ciao igatuika ire manjo nonto bwa kwithwa ninge bagakurutoko nonto bwa nkujanio ni cia gikabila nirugono rutitana mbere gutarirwa kiringa theti ya The Standard roigie nkujanio cia gikabila page 6 na page 7 nigu kuri na mbisha kamili anto mugwanja bagita utoro bwao nkiroki yanja igana ria 20 igithwa na kwenyangwa nkiroki ya anto ngiri imwe magana janana bakithamwa makwao nonto bwa nkujanio cia kimishi indi thirikari nio ni titena mbere gwika kafyu ya kuma ugoro mwankaru kiri utigu cherachera utigu kwanganga utuko ni indoors nonto bwa kafyu ya kuma 6 to 6 nonto bwa nkujanio ishithirite ikitemantamentere isha Transmara ni Transmara South na West na ira kwithirite kujirwa nkujanio angata barikoi inyaku ni kwithirite kugikwa curfew nonto bwa nkujanio na cio cithirite igitana mbere gukujirwa cia kikabila amu motori ni motori tukumakania aumite kabila iriko na buka biashara na biashara ikathirira o wau na let live and let you live, let me live, let you live kana nite mosemo yugawa ati we menye ciaku rekana ciakwa ijalishi de wakabila iriko shughulika na ciaku nani nkangana na utoro bwakwa inya bro uchumi ere utina time ya kuthwania nite uronge arere withwania nite ana bako barere January ti nite ana bagaita shukuru kithia nurari na mwana grade 9 otaburia page 2 ya ngatheti ya The Standard igotariria na itite senior school na ito placement nintu kwe munyuma ya placement ira yarutirwe ni thirikari rwangi rwa kithomo rutongoretwe ni CS Julius Migos Ogamba indi thirikari ni kuga ati muciari akethira ati satisfied na placement ithithitwe ni government kana ithithitwe ni rwangi rwa kithomo no ithire kibwithia pileke gukirukira end teacher wa JSS kana murungamiri wa kitengo kia kithomo kia JSS na ara mwana arathomaira akaua ni nankenda mwana ithira agita kuthomera na ni pathway iriko nkona my son my daughter fitting kithira ni mantu ya STEM kana science technology engineering na mathematics ukaithira ukiringa mori we mujiari kana kithira ni social sciences ni muciari iji mwana oke zaidi na kithia ni creative arts and sport science muciari aikwa mwana ni Fernando Manyala kini mantu andwiro basi akauga kabalabala kau niko nkenda mwana akinyira karakaba Faith Kipyegon na ba Eliud Kipchoge
bara baithite baki bainjorua ndegoro neto ya Kenya mantu yegie mishedo kana David Munywa urashindire mushedo ira ya dat kana mishedo ira ya Kinandi. Alright, uni ntomeri kuma kirirwa ngirwa kithomo mushiadi na idira kimi kapil ninge ku consult na school end wa JSS kenda na mwana bati wita shukuru ereko aswa akethe atikugwererwa shukuru era mwana eti anaweza leta nayo ni appeal na mwana nwakaethira kita shukuru ota eu karatasi gatodatu ni karina rugono na muni rugono rwa kieba rugono rutigite baingi bakirudia mata te police officers ake kana mabisa baokaria ende inyakari ni batigi ba kila lamika nintereshe siaya naria ithe mwana ni mwari wa kuruba miaka 11 na muchore oke iririkana ntamba wa okuruba miaka 35 year old man kumantere isha siaya bwana Morris Obundo. Bwana Morris Obundo nari na mwekuru nari na anabaire nari na mwana na bari kiagotigana na mwekuru oke ini nandi mwana itite kuliongira ithe aidira mwana aitania na muchore oke mware oke no kurubwa mwaka 11 batarite na muchore oke inyawe wa miaka otaye ithe akibabuthiria uthithio ria onyumo na kibaura nyuma ya ithithio riu ria saitani ntomurume muria tiri mula muu na kuru iborichi no ndo ithithio ria nyumo akwinyangia mwana oke kiwendo mwana wa kurubwa miaka 11 na muchore oke na nyuma ya kubabuthiria onyumo bo saitani bo ari kyo baura abamtanga na ichio na kora anaba baile bure bilashi ana very innocent mwana awekaitite akiwa agaitite go kethiethe kana kuria thigonko ina nguche thionko ire baba mbura nguche thionko baba thigonko ende kotuika baba muche okrobo miaka 35 Morris Obundo kilialimo edira kibudire onyumo na kubaura borishi ni barinwe hapa kwa hapa miso kwa miso mundu kwa mundu assistant chief wa Umala sublocation nwe Rachel Meso wite borishi bado bagakinyiria mwanka ana baba ire bedire bakiona Kyoto nyuma ya kilialimo kiulateri kiria mu kwithira gikibwidio nyumo bo amuni rogono rakeba hii dunia lukumba karatasi gatuna nigo utegera manta Christmas thigonko mwaka jujwa 2025 likana thirikari enya gokorokera CS wa Treasury John Bandi nibethirite bakiuga economy ni agirite bakiwa mambo iko sawa tumetoka bottom up tunaenda Singapore Ibu Rais William Ruto akuwa tumetoka bottom up sasa tunaenda Singapore sisi na nya kerugoria manyumba ntere ila wa sasa ni wakati wa chichi tumefika huko Singapore na tukinya Singapore Kenya nabo bare na maoni nkurani maoni kinzani na wariwa utotena mbecha miukone ibuba kuwa ewe Christmas kitaumana enondo nayo kwina iraita wa cost of living niyo inara itawa rising imetoka bottom sasa cost of living ndio imetoka bottom iko up kana ngarama ya utoro ni umete bottom daire up burara William Ruto uga bottom up na ndio ni cost of living umete nara bottom sasa imefika hapa juu na Kenya bariwa kidogo kazi ipo lazima thirikari ithire very serious gutegera ngarama ya miturire
kithira ni bithaa bira biotumika nonto chapati lazima ikariwa, michere lazima ikariwa, na into bingi lazima bikarua, na ana lazima bakaorwa mandoli na into bingi bira biorao nyangbo. Nande gharama ya motorere kidogo inawafanya washangae hii tunaenda Singapore namna gani. Na nandi tumete bottom mantuige gharama ya motorere tuko up. So ni the other way round. Timu tuambia itidwe goro ni gharama ya motorere yumete chini ikienda juu. Tunatoka chini tukienda up. Hapa namna gani. Tutegere karatasi ka page 6. Nonto iko akwarire manto ya Transmara naria kwithirite Christmas kiribo niyo yorikie bakinene nonto wankujanio ishege ukabila ira shidete gitana mbere antu mugwanja bagitotoro bwao mishinkiroki ya 120 ikithwa na mwanki na antu nkiroki ya ngirimo magana janana bakithamu makwao na ndeto tegere ngujanio gisiasa karatasi ka mugwanja ODM ni kiama kia wari ni mututigi Right Honorable Raila Amolo Odinga na nande ODM chairperson Gladys Wanga na mboto ya siasa ba ODM bariwa natu itokwenda ite binene ite biabata birito dangamanya kwe kijana mbira ite dangamanya ite biti vya kuchetherwa ibyo bakwenda kiri thirikari ya Rais William Ruto if at all karata ka 27 bakaithira bakiuthanwe kethe ODM it will support him in 27 barenda ite maduong ite binene na ite vite vya kuona bio of course nogolika na Oburu Odinga akiuga batwe it is either DP or nothing else na boakari kuma Mount Kenya East bakiuga batwe to nyuma ya Prof the good Prof Kithure Kindiki no tubogite kia munini wa rais kiri ngurumano ya gisiasa 2027 egartas gatonana na kenda agitana mbere gutegera mantu ya Jirongo agitana mbere gutegera siasa cia KANU igitenere ya Jirongo especially mwaka ya 1992 ira YK 92 vijana ya KANU batongeretwe ni Cyrus Jirongo na ba William Ruto no bare kirimboto ya siasa bara baringera ndebe Daniel Toroitich Arap Moi the late gutwika rais okaire garatasi ga 10 no kagwitana mbere gutegera post Raila politics kana kidegi siasa karata buraka ochedwa that is after the passing on of Right Honorable CGH Raila Amolo Odinga kana baba karatasi ga 11 agitegera mantu yegie ngotano cia kidiplomasia nde korone cia East Africa indi mbitegeria tutegere nayo ni yegie editorial cartoon tukenarua iritegera mantu yegie kithomo editorial cartoon tukenarua iritegera yegie kithomo especially kithomo ki CBE norira ana ba ithite bakia placed nonto bwa senior schools likana tariki 12 bakendera bayosho kashukuru nonto bwa grade 10 and bakendera bagitira career paths kuna STEM kuna social sciences na kuna arts and sports na baba inge ni baraba place kire STEM baba inge ni baraba placed kire STEM kana kuthomera mantu jegie science, technology, engineering na mathematics bakaithira by placed in social sciences na bangi bakaithira bagita creative arts and sports kana sports science endema likana nitwithite tugitana mbere na rwaria rwige kithomo na baba ingi bari mu ba JSS bagitana mbere kuringira ndebe kithomo kia STEM nonto bwa the marketplace kana
nina mwana ngoge kwa urais kana kithomo kira kiri kiagoro na ndimanta technology of course ndegoro ya kina ndetio mona ndegoro ira shatene thaimanto na technology thaimanto na engineering thaimanto na science ende tika social sciences nyasho ithoki na tika inya mishetho kenda mwana ai talented ai gifted in those areas in those other areas apart from STEM of course there is no harm in mwana kidira ke pursue na ke cultivate his abilities na capabilities na boni bugo kare kire ngatheti ya The Standard tuko ya narua kiri sports tukiona AFCON ni kuambiriria AFCON imeshaanza imeanza kwa mpigo tena zaidi tukiona Manchester walindungwa 2-1 ni Morgan Rogers Aston Villa oni nkwira thank you very much ndibogete nambere kurumirira kutuga tambaru watwethie nyombe nteto number 1 akathetune kaka mero kumakereni kiriwe thank you very much on beto akabwe mudharimi ankwenda tuko njega Jumatatu the 22nd December 2025